O te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei tae au, usimea le whaafonga o talo le aso tofi. Wa whaamuta le polo keti se lau 5 miliona tau te konolosi le malo, ona ele o le lei. O la watu e tau tino le matanga luenga le vai whafo I tala le tio New Zealand. Wa tau fia nei le polo keti lea e te wai le cloud whaamaumaunga, tau I whaipoiponga, o maliu, whaapea pepe whananau mai. Wa motu siai mga luenga I lato o loo whaakona karate I lalo le nei polo keti, ma e ono a fia atuai, matangata whai ngā luenga. O le iwa masina tālu aina whai mai ein matanga luenga o loo solonga manuia le te ara manaki, peita ai e lo le tūlanga lea o iai. E lo mawhaiona whaamauti no mai el matanga luenga, pe e fia la tu pe tangata totongi la fonga ua ngoto ma ngā wai le te ara manaki, ai inisa reporti o le ua ova male paketi na wha nganga mole a wha mui. E le faule ngā o tu pe tangata totongi la fonga I polo keti tau ai tia wha la potonga, o lo I lalo wha malumalunga le malo. O le a maua le isi tu I fau al COVID le tau malulu o I luma, e wha awheta ia isi tu a I ngā vairusi fau al COVID. A o sa wai isi vairusi fau al COVID ma maa wai le to a tele o tangata New Zealand. O le asona nafina talia I le MedSafe le talo sanga mai le Pfizer, e tu sa malana vai la au fau, le ua iai nei o le XBB tasi tesi ma le 5. Mai le MedSafe, o le vai la au fau le o le awhiso aswani e tu ititi e le to a tele o tangata mamai, ma tumu ai ma fale mai. Ma o le whaiunga fo I wai nei wa whai ai a o anga I mai pea I tu ai ngā vairusi ese. Wa whaamauti no mai ai fo I le o iai lava se suinga I le anga va au tangata New Zealand I le tui o le COVID. I le taimi nei o lo awa noa pea le BA wha tesi 5 booster I tangata lau tele ma o se taimi o I luma, o na whaasala laule I lunga le upenga ta wha ilangia le MedSafe, le vai la au fo waia I o eina, mo le tau malulu o le lua whelua wha. Tau uma fo ele fia teu luma fale mo matamatanga o le kerisimasi. Langona le fia I o tangata o lo ononofo I Franklin Road I Ponsonby au Kilani. Le watu sa malitolu se fulu tau sanga. O fai mama sani le teu o luma fale a wa matamatanga tangata lau tele. E taimi o le kerisimasi. O Franklin Road o le awala le ai amataki mai lava mo li kerisimasi mai le asa mua o te sema se ia o ile po o le kerisimasi. Peita I walangona le fia. Ona o tangata whai pisinisi wa wha o ngā ina o se awanoa e a ngā i atua Yesu e ia lato tupe. Mo le maua tangata o lo nonofo I Franklin Road, o tangata ne ia ngā i atu wha atau mō li o mea ai wha pepaluni e le o ni tangata o le lato pitonu. O lo wha ai nei New Zealand I le ono fi to tono maalienga le okas, peta ia le au fia I whainga wha aniu kilia. O la otoi fo I maila whainga malanga tasi le asol palemi o New Zealand Christopher Luxon mai whono tanga, na whailoa ia I sini au se talia ma le palemi o au se talia. Anthony Albanese ma o se tasi leo I tu na tala noa ina. O I tu tau puinga lea na lau walunga lava I mata upu na soa lau pule. Ma o le whewha asoa I o te konolosi le I tu o le maalienga o lo va ai I ai New Zealand. O maalienga ne le okas o lo iai tutonu au se talia, Amerika whaapea Peritania. Ma isau noanga le palemi o au se talia na nafia le I whaapea mai a mea o ia whaataua na wina New Zealand. Ae na ona ia whaasoa mai I tu e benefiti umai, New Zealand whaapea au se talia. Ole mai ai o le whailo inga na nafi, ole a whailo a I minister o militeli whaapea le va I whafo a tunu e lua, I le masino Februari. Muli ai whailo a I minister o tupe, ma minister o suwingo le tau. Whai watu I tala mai kore I saute. Wasu e whanau kore I saute le malo no le vave uma le suenga ulufale ai ele I uma le taimi. E iwa sa fulu se kone lea na wawe umaile suenga ma ua sulu e whanau nei le tu la fono. E tutongi maile 2 miliona. Tu sa le 2 afe 5 se lauta la New Zealand tamai titi e tu atasi. Ma o le tau fu ilea I le tau sanga. E to e su e le suenga. O se sasi ua wha amaonia mai I le loia na a fia umai suenga whanau. O le suenga le nei e valu I tu la mo le tele o mata upu. Fa ingwa ina le soniang ma o se tasi o suenga o pito I sili ona whai ngata. I le whaatu langano o suenga I lalangi le ele ngata I sue ai mo university a o ngā luenga I le lumanai. O le aso valu o te semana sa wa itua whaai ungalo I o le suenga, a o le vai aso neina whaau waile tangi le tusa ma le tolu se fulu iwa whanau a onga, e se ai nisi na solo te e lava I na yaso muliane. E o mai le taimi e sa wai report le BBC, e le I whaatu ese le matanga luenga wa onga e tu sa male mea na tupu. Tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.